دما خوش ببینرین هجا ایرو 24 نیسان 2024 جه روشان جه روشا چهارشنبه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش یعنی دناوا روژه ده قومینه امیجواره دناوا بلتنا داویا روژه ده اشکش بیکن سه گلانه و هلبجارتنین شهرداریان ورل دارخستن بریا کو اف یک بیک وره جیم ایرو پیش هلبجارتن بیک هات دوی چارچوبه ده نامزد کنگراستار یا هلبجارتنا شهرداریان یا حسک اشکره بو اینوت بدرخان آب سرکتی بو نامزد کنگراستار یا هلبجارتنین شهرداریه پشتی که هپیمانا جواکی یا باکر و روژلات سوریه هات اریکرین بریار هات داین که هلبجارتن لهرمی پیک ورن دسپیکی کمسیا بلند هلبجارتنی یا جبیستو ده اندامان هات ساس کرن ایرو هلبجارتنین پیش وقت این کنگراستار جه ساعت نه سبه و دست پیکرن و ساعت سیه پشتی نیورو بداوی بون هلبجارتن لسرسی ناوندن جدایین باجار حسکی هاتل دارخستن لبر چارجنین جالی کنگراستار و هاتمون دست نشان کرن و ده یک جوان لگوری دنگن کو بدست خستنه تبلی هلبجارتنین شهرداری انگشتی ببه یک جناوندان جی تاقا خویران بو لبرج ساعتين صبح و جنان بري خودان ناونده و دنگ خودان یک جنامازادین دست نشان کری لتاغا صالحية جي ناوندك هبو لور جي جنان بگرسي چون سر صندوقان و دنگ خودان جنين کو دنگ خودانه دیار کرن کو او بده گاوه گلکی که خوشن و او یک جي سرکفتن آوان نشان ده پشی دنگدان بداوی بو ریوبریا کنگراستار انجام هلبجارتنی اشکره کر لگوری به انود بدرخان نمازت تا هری زیده یا کودن ورگرت بو به یکی را انود بدرخان بو نمازت تا کنگراستار یا حسکی د داخویانیا چاپمنی ده بانگ جنان هات کرن کو له هرمی وی هلبجارتنا پیش وقت پیک ورن ده بشدار ببن هجای گوتنی کو وسی گولانی هلبجارتن شهرداری انگشتی پیک ورن و دی له هر وارگه کو ده هزار کس لی دجین شهرداری لی آوا ببه بله هزین تایبت ین آسایشی لکامپا هولی به اپراسیونه که تایبت جنه که دناف ده 25 چتین داعشی گرتن. نوند راگاندنی یا آسایشی تکیلداری اپراسیونی اف آگاهی پارو کرد. 2 ساعت دیگه که شویده هزین آسایشا گشتی او یکنین دیجی تروری لکامپا هولی بسرچانه داعشی را گرتن. 2 اپراسیونی ده جنه که دناف ده 25 چتین داعشی هاتن گرتن. هر وها گلک چک جبل خانه او آمور انتقامنی هاتن دست سر کرن. ناوند دست نشان کرکو چتین هاتنه گرتن ایدولوژیا تندراو دناوا نشتجین کامپی ده بلاو دکرن او جبو خالین لشکری او اولهیه بکن آرمانجا خواه آماده دکرن. ناوند دیار کرکو پشتی بداوی بنا لیپرسینه و چته او تشتین هاتنه دست سر کرن جعالیین پیوندی داره ورنشاندن. فرمانداریا یکنی پاراستنا جنیه پژی ناسنامه شهید ناروین اشکره کر او سرساخی جمالباتا شهید را خواست. شهید ناروین به مراسمه که گرسه ایرو لقامشتوی جعالیه خلک قامشتوی و هاتو غور کرن. فرمانداریا یکنی پاراستنا جنیه پژی ناسنامه شهید ناروین کد انجام قضای عربی ده شهید بو بداخویانیه که اشکره کره. فرمانداری وها گد شروانا من ناروین هوگر 22 نیسان ده انجام قضای عربی ده لسر یاسنیر شهید بو. فرمانداری دیار کرکو هفره آوان ناروین ده پیواجویا دست پیکرنا شورش ده به برپسیاری و بیرکیه که مزن تولینا و رفیه پیشی بو. وک جنک اینو بیجن تبلیغونا مده به سرکاتی شهید آفگری داینه وک جنک راحتی چک لهمبری همو ایریشن گو دین سر همو جنین کرد یه پیشی سرساق جمالباتا شهید ناورین را خواست و تکلداری ناسنامه شهید اف آگاهی پارو کرد. دیلان درویش به ناسناو ناروین هوگره لقامش لو جدایی بو 22 نیسان ده 2024 شهید بو. پشتی را گاندن ناسنامه جنازه شروانای پیشی به مراسم که گرسهی لقامش لو هاتا آخر کرنه.
Di nasnameyê de li ser navê hêzên leşgerî Mihemed Axivî got em ê li hemberî hemû êrîşan nûkarî û xayintiyê têkoşîna xwe bidomînin. Bavê şehîd Narvîn Hogerê Mihemed Sîrac jî dest nîşan kir ku ew bi zarokê xwe serbilindin û dêriya wan bişopînin. Pêştre wesîqeya şehadetê hate xwendin û radestî malbatê hate kirin. مجلس کنگراستار به بونه هفتمین سالوگرا ایرشا لدیج قرچوقی داخونی یک دو گوت اف ایرشی بشک جرز ایرشن اردوان فاشیست یه لسر هریما باکور و روشتات سوریه یه دولت ترک نتنی لدیج گلی کرد لدیج همو گلان شرد که دخوازه یک جه چانده فرس بگه او چاندین دن همویان جهولی راکه. Di 25 Nîsana 2017 de balafirên şerên dewleta Tirka dagirker êrişê Qereçoqê kirin û di encamê de 18 şervan û endamên çapemeniyê şehîd bûn. Meclisa Kongrastar bi bûneya heftemîn salvegera êrişa li dijî Qereçoqê daxuyanek da. Kongrastar di destpêka daxuyaniyê de şehîdên Qereçoqê û tevahî şehîdên Şûreşa Azadiyê bi bîranî û got. Ev êrîş jî beşek ji rêze êrişên Erdogan ê faşîst ên li ser herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê. Şûreşa Rojava ku bi şûreşa jinêtê nas kirin gelek destkeftiyên dîrokî bi dest xist. Dewleta Tirk bi êrişên xwe van destkeftiyan armanc digire bi taybetî jî sîstema neta demokratîk ku hemû pêkhateyan dibin sîwanekî demokratîk a ku edalet û wekeviya civakî pêk tîne de dike yek. Kongrastar diyar kir ku Dewleta Tirka dagirker heta niha de ji bin pêkirinên xwe yên mafên mirovan û dijminatiyê yên li ser herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê bernedaye û got. Dewleta Tirk hewl dide dagirkeriya xwe li zêdetirî yek welatan li Rojhilata Navîn jî berfireh bike. Dewleta Tirk ne tenê li dijî gelê Kurd, li dijî hemû gelan şer dike. Dixwaze yek çandê ferz bike û çandên din jî ji holê rake. لهرما زاپی ده انجام چالکی که سگوانی ده لشکری که دولت ترکیه قرکر هاتا کشتن هر وها سیستم کامرا عموبس سانجی هاتن بیکر کرن. ناوند راگاندن اوچاپمنی یا هپه گیتی کلداری چالکی اف آگاهی پارو کرد. لهرما شهید دلیل روشاوی زاپی 22 نیسان لگیری آمدیه لدشی داگر کران و سیستم کامرا عموبس یا داگر کران به سگوانی چالکی هاتا کرن. Di çalekiyê de dagirkerek hata ceza kirin, du sistemên kamerayên mobesa hatin imha kirin. Heman rojê li girê cûdî ji gerîlan de dijî dagirkerên ku ketibû nava liv û tevgerê çalekî pêkanîn. Bi vê yekê re gerîlan rênedan dagirkerên li herêmê kamerayan biçe bikin. 23 Nîsanê jî li heman deverê bi segvaniyê li sistema kameraya mobesaya dagirkeran hate xistin û du sistemên kamerayên mobesa hatin bêkêr kirin. هپگه اشکره کرد که دناوا سه روزین در بازبویی ده دولت ترکیه قرکر هرمین متینا روش آوای زاپی و خاکور که 13 جران به بالفرین شهر بمباردمان کریه. بله گریلین آزادی پازده ثبات لزاپی اپراسیون که شورشگری پیک آنی بون گریلا تیویجی دیمین چالکی وکه فیلمی بناوی آگیر کدر انقره وشاند دو اپراسیونی ده هفته داگیرکر هاتبون جزا کرن و بارگاه داگیرکری دولت ترکیه به تمامی هاتبو شوطاندن و روخاندن. آگریکت دلی انقرایی دیدیمنی کو به وی ناوی جالی گریلا تیوی و هات و شاندنده تک چون ارتشا ترکا داگرکر یا لهمبری گریلایان زلالی خویا دیگه. اف در قادا برخودانیا گری جودیا لهرما شهید دلیل آل روژا فیضابیه. گریلای آزادیان کردستانی با اپراسیون شورشگری بناوی
شهید دوگاویان آوید بون سر چپرین ارتشا ترک. ده انجامی ده 37 لشکرین داگرکر هاتبون جزا کرن. پیش و چوینا گریلایان آب آوایی که کردی نکری آستا پیسپوری آوان آشر نشاند ده. گریلای نکو دیگهیجن چپرین داگرکاران به هر سکی مزنه تولا سالان جوان را دکنه. دست بگیر. بکن پریزه دیگه نفت بخدا هر به ویلیدانا به باندور گریلا یک بیک دیکوین ناوا چپرانه. مبزی که ده بچه گریلا کوب لزو بس خطا پاراستنی آوادکن دیکوین هندری همو چپرانه بارگه به تمامی کنترل دکنه. دماکو بارگه دجمن دشوتا گریلا یک دبیجا آگیر کت دلی انقرایه. آگیر کت رومی! آگیر کت رومی! سلاح بگیرن! سلاح بگیرن بچه! بزی یا جستار بزی هپگی دولت ترک دگره جودی دا کلیت مو کلیت هر بزی ورا هر بزی هول کت الله مبزی هپگت هر بزی بزی دا خدا نگره جودی ددما شرده گریلای بناسنا و شروان شهیدی که و هاورین ویجی شهید شروان تاویجن سر ملی خواه و جقادی دبنه. شروان داخل ورا برا کار شروان چه برتکن گل او بانکن تیک برما ایریشن دولت ترکیه داگرکر لدجی خاکا باشوری کردستان جیزیده دبن لشدادی رقا و شعبای به چالکیان برخودانیان گریلیان این لحرمین پاراستنین مدین جبو پاراستن خاکا باشوری کردستانی هاتن سلاف کرن. خلکین شدادی من مشکی برخودانا گرلاین آزادیا کردستانی یاش بو پاراستن خلکین باشور و عراق سلاف کرن گل دیجی داگرکریا دولتا ترک به هرس بون. عندما ربيبريا كونغرسارا نفچای عریشا حنا السهال ایریشن دولتا ترکا داگر کر و تجدید دجی ربرا پوشر مزار کره. حنا السهال بانگا بداوی کرنا وان ایریشن لدجی قانون ناو نتوین کره. عندما ربيبريا مجلس مالبات الشهيدان آشدادي ودا الحسين جيكوت أرمانجا داگر کریه جوان ایریشان تیک برنا أولهی و آرامیا الهرمیه دخواز سردما عثمانیان نو و جیمکه ودا الحسين داخواني كرنكو حتى ضاوية اوي بشتوانيا غيرلايان دستانا دنبسين بكن
تێکداری مژارێ bi dirûşma dê azadî bijîn jiyan azadî bi ser bikeve û na ji dagirkeriyê re tevgera ciwanê şoreşgera Sûriyê û yekîtiya jinên ciwan çalakiyek derxist. Di çalakî de televîzyonek li ser berxwedana gerîla û rola ciwanan li hemberî êrîşan hate pêşkêşkirin. Partiya siyasî ya Kantona Efrîn û Şehba li navçeya ehdaz derbarê şermezarkirina êrîşan de daxuyanî dan. Li daxuyanî de hate diyarkirin ku êrîşên dawî ên li ser xaka Başûrê Kurdistanê tolhidana têkçûna wê di hilbijartinên şaredariyê de ye. Her wiha hate gotin ev êrîş rûyê rastaqîn a AKP û hevkariya wê bi dagirkeriyê re nîşan dide. Partiyan di dawiyê de anî ziman ku divê li hemberî van êrîşan were sekinandin û bang li gelên Iraqê hate kirin ku li hemberî dagirkeriya Tirk raneweste. Sekreterî Partiya Çep a Demokratîk a Kurdî li Sûriyê Salih Gedom diyar kir ku Tirkiye hewla derxistina şerî navbera Kurdan dike û anî ziman divê pedeke ji ber rewşahiyê hişyar be. Gedo ji bo Yekîrêziya Kurdî jî got yên bi Tirkiye re hevkariyê dikin nahêlin Kurd bibiniyek. Piştî 12 salan şefê rejîma Tirkiye Recep Tayyip Erdogan bi şandeyeka mezin re serdana Bexda Hewlêrê kir. Di Turkê Erdogan de mijara dagirkerî û tunekirina Kurdan hebû. Erdogan bi helwestê xwe ji gelê me û ji Sekreterê Partiya Çepa Demokrata Kurd li Sûriyê Salih Gedo têkildarî mijarê ji televizyona me re axivî. Xuyane. Yani serdana wî serdanek bû xwestiyê alîkî dê ji Kurda bike destik li cem xwe û heta dewletê cîran jî wek hikûmeta Iraqê yani serdana wî ji Bexdar jî ji bo wa dewletê cîran jî bin Dexdekê de karibe têxe rêza xwe di rêza dijminaya gelê Kurd û tunebûna gelê Kurd. Salih Gedo xemilandina Keleha Hewlêrê bi ala dewleta Tirka Qirker jî nirxand. Êgo yani desthilatê li Hewlêrê vê rastêzanî bi Hewlêr hatî naskirin wek paytextê Kurdistana Iraqê. Hewlêr ne wîlayetek Erdogan e. Ne Adanayê û ne Samsûnê û ne ew ê got ala Erdogan em hurmeta hemû alê milleta digirin û ê welata digirin û ew dikin em nedijî alê kesî ne. Bes çêna bil ser keleha Hewlêrê ala dewletek Türk dewletek got serokatiya wê desthilata wê destê wê bi xwîna Kurda sor bûye li her cî û niha jî pêlanê wê ew wê ji bo tunebûna Kurda. Gedo te kes kir ku ev serdan bandoreka mezin li ser hikûmeta Başûrê Kurdistanê bike. û ez bawerim ev ê eziyetekê jî bigihîne desthilata Hewlêrê di wextê em dixwazin yek rêziya Kurda bicî bibe yek rêziya Kurdistaniya bicî bibe di pêşiya van tehediyatê mezin de got Kurd îro tê de dijîn. Li ser pirsa gelo Yekrêziya Mala Kurdî gihaşt ku derê. Sekreterê Partiya Çepa Demokrata Kurd li Sûriyê Salih Gedo ev bersiv da. Ew ê gi serdana Hewlêrê û Bexda kir berî 48 saeta û ew ê got dixwaze anîkê çêkê dijî şewreşgerê Kurd û dijî şewreşa Kurdî li hemû alî ew ê got dibike lem li pêşiya Yekrêziya Kurdî jî. Ew bi xwe dibike lem li pêşiya Yekrêziya Kurdî jî. Mexabin yani Yekrêziya Kurdî. Wezareta Karê Derve ya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê bi raporekê rewşa mafê mirovê û azadiya raman û rojnamevaniyê ya li Herêma Başûrê Kurdistanê û Iraqê bi tundî rexne kir. Wezaretê ragihand ku li van her du herêman rewşa mafên bingehîn û medenî têk çûye û got êrişên leşkerî yên dewleta Tirkiyê bûne sedema têkçûna rewşa mafê mirovan û berpirsyarê wê jî dewleta Tirkiyê ye. Wezareta Karên Derve ya Amerîkayê di derbarê rewşa mafê mirovan û azadiya raman û rojnamevaniyê ya li Herêma Başûrê Kurdistanê û Iraqê
راپورا سالانه یا خو بلاف کر. داخویانی ده دیار کرن کولگوری سالن بهوری بن پیکرنا مافی مروبان یا برانبری خلک عراقی و هرما باشور کردستانی زیده بویه. وزارت کاری درویه امریکایی رخنه تند لروشا مافی مروبان آزادیا روزنامه‌وانی و رامان دیگه او هاد بیجه. لهرما باشور کردستانی و عراقی روشا مافی بنگهین و مدنی تکچویه. ایریشن لشکریان ترکیه بونه صدما خرابون روشا مافی مروبان لهرمی. حادث نشان کرن اف روشا لهرمی نابهوری دناوا سالا بهوری ده جبر سینوردار کرنا آزادین بنگهین خرابویه کو بشک جوان ده انجام ایریشن داعشی و ارتشا ترکیه ده. بدومداری وزارت دراپورا خود دازانینه جبروان صدمان ها جیانا روزنامه‌وانان دمترسیه ده. دراپوری ده اشارت برژیا تجیبون زندانان جهات کرن و هات گوتن. زندان و دزگین چاکسازی دروشکی خراب زنه و رژیا قربالغی زندانان گهشتیه جسدان 157 گرتین جوان لگل مزنان تین بجیه کرنه. بریبنرین هجا ایرو سالوگرا صدونهان آکم کجا دولت ترک لدیجی ارمنان بو به بنیه لگورستان شهیدان آحسه که مراسمه که لشکری هات لدار خستن ده مراسمه ده توگا نوبخار خوزان هات راگاندن پشترجی شهروانان ممل سر کورین شهیدان بیخستن. دو وقت که امپراتوریا عثمانیان لبرتیک چوینه بو و جاره رویوی کجر درکت پیشه. ددما شر جیهانی یکم سال 1914-1918 هنده تفگرا آزادی ارمنیان دناوا سینورین امپراتوریا عثمانی ده پیک هات. دوی کمکوژی دلگوری آگاهین جدا دناورا 800,001.5 میلیون ارمنی هاتن کشتن. ده هر ده سالین بریا وی کمکوژی ده بده هزاران ارمنی هاتن کشتن. به وی گیره پیلا کوچبریا ارمنیان شهر میجی دست بکره. تبیکول سر قرکرنا ارمنیان را 109 سال درباست بنه لی حتی نهاجی دولتا ترکیه لکوم کوجیا کری مکر نهاتیه. لسرانسری جیهان حتی نها 31 ولاتان او هویتیا پیشین ترکان وکا کوم کوجی ناس کریه. ببونه یا روژه لگورستان شهیدان حسکه مراسم کلشکری هات لدار خستنه. د مراسم ده توگایا نوبهار هوزانیان هات راگاندن. لباجار حسکه به همان بونه مشک هات لدار خستن. نحن كشعب أرمني بعد مرور 109 أعوام هروها مجلسا جواک ارمن و یکی تیاجنین ارمن بدروشمه خوینا شهیدان نفشک بهر سبوی بشکوان لناوند سردم یا باجار حسکی مراسمک لدار خسته. هفسروکی تفگر جواکا دموکراتیک تفدمی غریب حسو بالکشاند سر فاشیزم دولتا ترک و کمکوژین لدیجی پیک هاتین هرمی پیکتین. 109 سالگرد کمکوژیا ارمنیه. سرد هم شهیدین کمکوژی لگرتینه و همو شهیدین کمکوژی گوهاتن نکرن. تنی مافی خانه خازه یا جیت کافره. کافر انسان دو کجه یکی گوش خودی حس نگه انسان دو کجه کافر گره چولی که به این خود ناس جی گره ده قصرا درونه اما فهم لو محصب نیخواسته اب جواک ناف دولتی گو هی جارنا مرا خواند نره پانچ جواک خوب کجه ده پر پرسیاره مجلس جواکا ارمنی یخنین برکو و عماد الطلیان آخوین وها گوتن. دولتا ترکی هینا جی کمکوژی ارمنیان قبول ناکه. ام هیبی دکن کو هرکس بزانه دولتا ترک اف کمکوژی پیک آنیه. بیر آنین به هلبست شانو و سترانین ارمنی و کردی بدایی بو.
دایکن آشتیین من بجه تجریدا لدیجی ریبر آپو شرمزار کرن و بانگا زلال کرن روشا ریبر آپو کرن. دایکن آشتیین من بجه اف یک بریا داخلونه که راگاندن. دایکان دیار کرن تجریدا کو به کمپلا نامنتوی دست بکری حتی نها دوام دکه و گوتن تجریدا گرانکریا لدیجی مافی مروان او ریبر آپو جی همو مافان بی پاردهیله. دولتا ترک بوام بمبیکرنان دخوازه ده کسیتا ریبر آپو ده اراده ها گلتیک ببه. دایکن آشتی برخودانا ریبر آپو یالی گرتگه سلاف کرن و تقص کرن به برخودانا خواه همو پلانین دایر کران والا درخستن. دایکان داوی بانک لرخستن مروفی و نابنتوی کرن که ارکا خواه بجه بینن و گاوین جدی باویجن. مجلس جنانیا سوریه ج پارتین سیاسی ین لقامش دوره جوینک ده دارخز ده جوینه ده روشا سیاسی لحریم او سوریه هات نقاش کرن. مجلس جنانیا سوریه لقامش دوره به پارتین سیاسی را جوینک ده دارخز او ده جوینه ده انجامین سردان مجلس روشا سیاسی ل سوریه هات نقاش کرن. ده جوینه ده نیزی 20 پارتی بجدار بون. هفسروکا دایره تکنین در و یا ریوبریا خواستریا دموکراتیک آهریم باکور و روشتات سوریه ایلهام احمد جوین بری و بر. ده جوینه ده گلک بندین روشین سیاسی یا لحرمی گفین لسر حرمی رولا پارتین سیاسی دیگه کرنا سوریه یانده چاره که عادل و گشتی جبو کریزا سوریه بیپیک آنین هات نقاش کرن. هر وحاد جوینه ده هات دیار کرن کوه کنگره یکمین مجلس جنانیا سوریه دداویا و مهده بیلدار خستن. آرمانجل درخواستنا کنگره جی به سیوانا تواهی جنین سوریه. دداویا جوینه ده لسر فرما خبات کو مجلس جنانیا سوریه به پارتین سیاسی را دجوینه هات نقاش کرن. ایریشا پولیسین بلچکای یا لسر ستریک تیوی او مدیا ها بره لروش آوا او باشوری کردستان جی راستی برتکان هات یکیتیا راگاندنا آزاد کمپانیا امضایان دادست بکرن روزنامه‌وان باشوری کردستان جی ایری شرمزار کرن و گوتن بلچیکای به وان کردگارن خوی نقانونی یاسین خواه بمپیکریه. ایریشا پولیسین بلژیکای لسر ستیک تیوی امتیا هبر لروجاوا باشوری کردستان جی راستی برتکان هات یکیتیا راگاندنا آزاد با آرمانجا دستگداینا هر دو کانالان کمپانیا کمکرنا امضایان دادست بکرنه. دنابا تکوشینه که مزن دیا. جبو درخستنا راستی آداگر کریه و ایریشن لسر نرخین آزاد. کمپانیا و سروجان بدومه و امضایان تین کمکرن و پیشکشی سازی و دستگهین راگاندنی ناونتوی بکرنه. روزنامه‌وان دخوازن تبلیغ کمپانیای ببینه دکارن خو بگیرن وان هجمارین واتسابی 00 963 154 2285 00 963 159 لباشور کردستان جیل دیجیریشین پولیسین بلژیکایی برتک هبون لباجار سلیمانیه به تبلیبونا روزنامه‌وان ناوندا مترو و فدراسیون رونوس داخویانی یک چپمنی هاتداینه بەداخەوانێ مای سەسوورمان بوو لەلایەن ئێمەوە کە چۆن لە وڵاتێکی وا دیموکراسیدا ئەو ڕەفتارە و یاخود بەو شێوازی مامەڵەکردنە مامەڵە لەگەڵ میدیادا دەکرێت کە بەڵام بەداخەوە دیارە بەرژەوەندەیە سیاسیەکان یاخود ڕوونتر بڵێم ئازادی ڕۆژنامەنووسی و ئازادی ڕاگەاندن ئەکرێتە قوربانی بەرژەوەندیە سیاسیەکان لە ئێستادا و نەک بەتەنها لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست. داخلانی هفبارده اف تشت هاتا کتنه. اف ایریشا نمروانه بریا هر تشتی بین پیکرن آیاساین بلژیکا با واکی کو پروپاگاندای دموکراسی مافی مروان و روزنامه‌وان اندکه. امو که روزنامه‌وان امتیا خطا آزاد اف ایریش امپرالییا دشمنه و سیستما دولت شرمزار دکنه. بخشی کانالەکە بەڕاستی گومانەکان گەورەتر دەکات بەوەی کە بڕیارێکی سیاسیە. فدراسیون رونوس جی به همان آوایی ایریش شرمزار کرده. ئێمە لە نوێنەرایەتی ئەوروپای فدراسیۆنی ڕۆژنامەنووسان و نووسانی سربەخۆ بە توندی سەرکۆنەی ئەم تاوانە دەکەین و پێمان وایە پلانێکی پێشوەختە
کارەکە ئەنجام بە پلانێکی پێشوەختە کارەکە ئەنجام درا و حکوومەتی بەلچیکا داڕێژەری پلانەکەی و بە هاوبەشی کەس و لایەنی تر. فدراسیۆنی دیار کرد و گوت ev êrîş di salvegera rojnamegeriya Kurdî te pêk hatiye û ev jî hîn zêdetir û kesên tevlî vî tawanî bûne dixe ber lêpirsînê exlaqî. Rojnamavanên li wargeha Mexmûrê jî bertek nîşanîkiriyarên neqanûnî yên polîsên Belçîkayê dane. Rojnamavanan bi daxuyaniyekê êrişên li ser çapemeniya azad bi tund şermezar kirin û gotin wê ti kes nikaribe dest dene ser kameraya me û ti hêz nikare dengê rastiyê qut bike. وەکە تێزانین یعنی نەتەنێ لەسەر چاپەمانیە ئازاد لە سەرانسەری کوردستانی هەم لەسەر گەریلەن ئازادیە کوردستانی هەم لەسەر تەڤگەرên سیاسیên کوردستانی شەرێکی تۆپ یەکون تێ مەشاندن ئەنی ئەv şerên ku ev êrişên ku li ser çapemeniya azad tê meşandin ne ji van êrişên ku li ser gelê Kurd tê meşandin durin hemûn konseptê de weke top yekun êrişekî li ser gelê Kurd tê meşandin enê em van êrişên li ser çapemeniyê ji wan qut nagirin dest lê wê nekorin dengê me bêdeng Meclisa Rêvebera Rêveberiya Xweseriya Demokratîk ya Kantona Cizrê ji bo parastina mewsîma çandiniyê ya 2024 komîteyek awerte ava kir. Di komîteyê de gelek deste û nivîzgehên girêdayî mewsîma çandiniyê hene. Piştî nîqaşên berfireh yên li ser amadebûna deste nivîzge û aliyên peywendîdar û şaştiyên demsalên borî dernekevin ev encamên hatin diyarkirin. Avakirina komîteyeke parastinê oberê xistnekirina dewreyên wan li bajar taq û gundan bi bejdariya çotkaran. Dest nîşankirin û amadekirina hemû gel û pelên girêdayî navendên kirîn û wergirtina ji bo nehiştina derenkmayîna wergirtinê. Tîmên agirkujî û erebên agirkujiyê werin amadekirin û li tevahî erdnîgariya Kantona Cizrê werin belavkirin. Her wiha bêrên avê û sarêcên avê ji sazî û welatiyan re werin amadekirin. Komîte di nava gund û komînan de ji bo parastin û hem ahengiya li gel hêzin asayişê werin birêxistinkirin. Ji bo rewşên awarte jimareyên telefonan bîne amadekirin. Derbarê metirsiyên şewatî û alavên parastinê de welatî bêriya hemû dezgên ragihandinê werin hişarkirin. Di dawiya civînê de hate diyarkirin divê kar û barîncotkaran werin hêsankirin û pêdiviyên wan werin peydakirin. Berevînerên hêşam li vir digihîjin dawiya bultena xwe dibêjin heta sibe carekê din werên pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşê de her şad û bextar bin.